İşte. No point, man. No point. Just that there's an advanced driving school, like just up the road from За the бүгдэнд garage, нь үзэж байгаа цаг man. үеийн мэндийг хүргье. Манай энэ удаагийн бичлэг Nothing, энэ man, хүү эхэлж nothing. байна. It was Dwayne's idea. I think you're, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. За хоёр мишн хийгээд л 30-40 минут болчихж байгаа болохоор манай бүгдийг хийх бол манай энэ бичлэг манаас нэлээд урт цагаар 2 цагийн бичлэг болоод байгаа учраас бичлэгнүүдээ бас тастаад оруулж яа гэж хэлсэн юм аа. Та манай сууг миний суугуудаа таалагдж ивэл лайк and subscribe дараад өгөөрэй замсаа. Тэгвэл маш их баярлалаа шүү. Ингээд бичлэг болцгоо гэдэг юм л. Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch below. Uzimu. Now this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that T-Bone guy? Mendez. That's Jizzy B. Jizzy B. He's the biggest pimp in Biggest town. town. He helps set up the deals. Concierge of sorts. Hey, then he my way in. How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gant Bridge. Hey, good looking out, Woozy. No problem. Don't be a stranger. All right. Шууд шийдэмгээ шууд ажилд орчихно Карл. Гой машин өндөрчнөө. Тэчээс гой машин байгаа шүү дээ. Хэдүүлээ бас энэ хүртэл явсан чинь хувцас олчт юм лөө. Замдаа дэлгүүр тааруул. Хувцас олчтэй. Бас шинэ хотод ирсэн хүн байна. Лос Сантосын хувцас олчихё. Энд нэг шинэ дэлгүүр шоп байт юм аа. Clothes shop. Clothes of shop. Хавар англи хэлээ сайжруулмаар байна. Энэ хар хувцастай калаштай залуучууд чинь үз юм уу юм залуучууд шүү дээ. Welcome to Zip Shop. Саху. Яч одоо ороод явчихсан. Дээгүүрхөөс олчтой хамгийн үнэтэйг нь үзэж өчгөө 20 хэдэн $25633 юм чинь. Хамгийн үнэтэйг нь үзэж үзнэ. Нэг өмсч яад тий. Хамгийн үнэтэй хувцснаас нь авч. Үнэт чинь $150 юм бэ. Beach X, Olive X, Black X, Beach өнгөнөд сааралт өнгө гэдэг лөө. Сонирхолтой. Хатсан шиг. Харин бол зүгээр хаваарл юм байх байх л та. Olive. Зэний нэг авч байгаа. Ногоон дөө. Одоо хамгийн үнэтэй хувцас наа шүү дээ. Choice. 135 мэдээд Red Boots. Окей, хамгийн үнэтэйг нь авсаа. За өөрчн юу хэрэгтэй лээ? Гинж. Хамгийн үнэтэй $350 гинж. Окей. Хамгийн үнэтэй $350 chain гэсэн юм. Chains. Цаг. Мэдээж Zip Gold. Алтан цаг. Цагаач үзэж чадсангүй л дээ. Тэгтээ шууд авчлаа. Яг тэгвэл $20 гарсан $1,000 байгаа юм чи. Шил $150 шилийг авна шүү дээ мэдээж. Яад гэхдээ $24,538 үлдлээ. Энэ саацсан шүү дээ. Малгай. За гоё өстэй чинь тэгээд малгай гарч төвчтэй. Ажсэн юм малгай. Бас хөрх. Яг гоё снэп биш юм аа. Гэсэн яг гоё снэп байдаг юм аа. Энэ шинэ одоо дийш нараал.
Сарвч нохолцсон. Хамалгаа авахгүй. Гүшэк юм байна. Тандер маш тий. За болсон. Image style look. Энэ өнөөдрийн look бол zip shop-аас бүрдүүллээ. За. Jizzy B дээр л очиндаа энэ бараг гошууруулж чад. Сэт юм хэдэн доллар салгадаг баха. Ингээд авчвал очих нь. Сэлтэх гээд шүү дээ. Нэг далангаас уруудч дахиад очдоггүй л. Luxury machine am шүү. Okay. Амин. Машин маань гарч ирэхэд байж байгаа. Оо, strip club. Шүнэлтэй залуу юм аа. Сая зураг авах, зургийн тархаас өмнө бүсгийг машин бариулж юм байсан. Одоо хоёр бүсгүй твэрцээ урдааныг бүжиглүүлээд шүү. Тэр баслаа. No, it ain't about them. Залуу ах шүү It's all about you, player. I heard you was the man with the hookup, and you was the man I needed to see. I'm offering my Let the service. quest begin үрээ үгээслэр. Манай энэ удаагийн бичлэг Yes, sir. инх See, I'm үргэлжлүүлж new in байна. town. Anything you want, I can do. For a guy like me to work with, to work for a guy like Jizzy B, Well, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Cause you see me, I'm intellectual. Bitches, y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. Мөнгөтэй чинь тий. See, I only Бас got мөнгөтэй two eyes ч and ядаа these иймэрхүү. bitches got to have more than that. You got to be like Toxic a сан байх blind байлгүй chick, тий. you know? 100 eyes. Яа, зүйлт мүлтийг харалтаа. Now some lunatic been fucking with my bitches. Motherfucker killed 2 last week. I want you Go go find out. find out. no problem. Судалгүй. Олоод ирэх та тэр чинь. Юу хүсэж байгааг чинь олоод ирээ, окей? Wait up! Mr. C to the J. See that pretty young thing in my car? Find out. Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done. And watch the rims, player. Treat that baby like the Pope. Аа. Энд чинь нэг find out. Бүсгүй яаж ч үгүй юм аа. Wait, what a strong Энд чинь bitch. саяны баачкагийн Jizzy B-гийн Ever had happen halfway the social like me? Yeah, go on. тийм шүү дээ. I'll do things your ruka won't. I'm listening. I'm no slut, but I need the feria. Uh-huh. Real interesting. Whatever, puto. GTA San Andreas бол тэр жигтэй. Гэмт тэргээ автаа оолохтой. Болсон шүү дээ. Later, este. Hey, Let's Jizzy, see. it's Carl. I just dropped off your girl. Church, got a little errand for you to run before you deal with that problem I was just talking about. Some young buck thinks he's a player, been trying to peel my hoes over in Hashberry. Now, one of my girls over there just eyeballed the punk. I want you to get your ass over there and ice that pretender. My ex-wife.
Тийм. Энд нэг нөхрөл өсчих зүйл юм. Тэнцвэр шүү дээ. Bro. Comes my player, now you in real trouble. Square, you had no business touching me. Okay. Hey, it's CJ. Just to let you know, you don't have to worry about no competition in Hashberry. Worried? Did I say I was worried? No, I did not. Now to the real deal. Some of my girls in the Foster Valley been getting knuckled over. I want you to get your ass up there, nose around. Find out what's going on. Сэтэн гараа үзсэн. Нэг ажилтны чидэх. Гаруудыг л очиж зохицуулсан шүү дээ. Эсвэл бэлэн тайлгаа. I came for you чиг. За цаг юм хүүдсэн гэж. Оо чи яач на бороо. Алдахгүй л энэ зодод алчвал фэлчих. Бүгд авч тий. Зяц. Тимлэнда. Mr. Jizzy, it's CJ. You're the bad luck charm, flunky. That girl you dropped off downtown wants out of the game. Her sugar daddy wants to take her off the street. Nobody turns my hoe. You get your ass back to the hotel and you make an example out of all of them. Шүр дээр чинаад энэ ангуухгүй нөө. Мэдээж тэр Карл зохицуулсан шүү дээ. Нэгтэй даачтай ингээд чи явж байгаа чи за урдуур үсээд сонин бодно шүү. Сонин кодлогч бодно шүү. Remember, Dust fans, nobody rules the streets like us. We're not outdated, and neither is our music. Oh, you hit! Hey, that band you were in, how come all the members have gone on to be really famous and you're like not? Look, there's a lot of people who make a living off my name. The owner of this radio station, the Glory Hole theme park, the president. But when it comes down to it, when the music stops Шүр playing, дээрийг I'll энэ ч do зохицуулдаг that. баха. Шүр You know дээрийг. what Tommy Nightmare Smith will have on his gravestone when he dies? I got run over by the Grand Funk Railroad. The Lord sent me to save your threadbare soul, harlot. Get in the car and remove your filthy vestments, so I may better gaze upon thy corruption. Driver! Get us out of here before the devil's right hand snatches this poor girl from salvation. Right away, your evangelical holiness. За зохицуулна да. Алинаас нь эхлэх үү? Артлын жип их гоё. Би ч баг энэ G class гэж боддог байсан шүү. Sorry. Sorry. We need more than just the Lord. Don't worry, girl. The Lord Father will come to our aid. Энэ их юутай хамт дэлбэлээ хийж байгаа та. Ажилтг бүсгүйтэй хамт дэлбэлээ хийж байгаа та. Оо ядаргаат юм би. Ороноор ажиллаа сайн хийж шүү. Ажиллаа сайн хийж юм шүү. Ah shit. Яасан дэлбэрдгүү машин бэ. Хүмүүст сайн машин бэ шүү. Хүмүүст сайн машин маа. Оо. За энд ингэ дэлбэрлээ дээ. Mission complete.
Тэр нөхөр яагаад тийш гэж хэлээ. Хамгаалагчдын нас зохицуулах гэсэн юм уу? Тийм гэж юусоо боддог штэ. Ой цагда. Everything's been taken care of, Mr. Jizzy. Бүгдийг авчлаа. Play his right hand, baby. Oh, and by the way, that car's just come up over on the APB. Dump it, keep it, whatever. Just keep it away from me, my hoes, and my club. Oh, for sure, you got that, man. Болж штэ бороо 3,000 доллараар өгөөд ивэл. Өмнө сар 30 300 долларын ажил хийжсэн болохоос шүү. 3,000-аар өгдөг даалгавар өмнө хийж чадгүй штэ. Энийг баяртай байна. За. I'm in. Now it's very important that you listen to me. I ain't no retard, amigo. What you think? What you and Mike think? I'm just a pretty face. Amigo, Is that y'all, man? андагс. Now this here is the dumb muscle that I was talking about. Carl T-Bone. T-Bone. And in reverse. Sup? Orales. Don't mind him. We go way back. Hey, Holmes, don't be such a beachy liability. Гаруудыг бүгдийг зохицуулт юм да. Liability for what? Now there's 3 of us and I'm getting 20%. What type of math is that? That's food math, player. You and Mike. I sell my soul to you guys. And that's what it's gonna come down to, huh? Pull me out of my 13. Let the quest begin. You agree. Миний бичлэгнүүдийг үзэж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Лайк and subscribe дараарай залууч та. Cat got your tongue? You as bad at talking as you is at mathematics? Hey, you want to make this shit personal, SA? Hello? Yeah. What? Man. Damn. Hey, man, I gotta bounce. Oh, no, you don't. I invented that trick, baby. Carl, come with me. We're gonna have to bust us a couple of melons up in here. What do you mean the shit has been ambushed? We can't just go out there, T-Bone. It could be a DEA trap. Ambushed. Get to the ambushed man. Мэдээж цагдаа дээр хөвж байна. Чин өөр тавх шүү дээ. Шотгийн тэрхтүүд мартаал намайг хөөштэй. Полисмэнүүд бол хамгийн хүчтэй байсан шүү дээ. Хитээ дээр бол хамгийн хүчрхэг дайснууд бол мэдээж cops шүү дээ. Сайн хөөж байна. Карлианс л сайн хөөж штэ. Дараачихаас мэдээж урдуур орсон. Араас мөр гэж оролдож байна. Завгүй штэ бороо. Тэр орчихоо штэ. Заху чин. Энэ хэд мототой гараад үзэлтээ. Чийг авт юм аа. Гарууд тэнэс машинтэй хөөхөө. Мототой хөөхөө. Байк руу димстэй нэгж кас гамсаг. Зөрчил байна. Нэг яг авцаад ирвэ. Баригчлаа шүү дээ энэ нэг балайг хараагүй шүү дээ. Oh shit. Ятраганууд. Цогцолнаа гайгүй. Яа. Юу 38 сумтай үлдчихлээ штэ. Нэрш штэ.
What? Ээж амлаа. Шууд авчтай юм сая дайраад өгсөн юм шүү дээ. Сайн даалгавар дээр 2 пэлцсэн байгаа шүү. 3 дахь пэлц гэж байхгүй шүү. Агаач. Огтолох хэрэгтэй тий. Гурван тэр яаж хийж байна. Дэлбэлж болохгүй. Дэлбэлчих юм фейлдэн. Чагаад дэлбэлж байгаа гэсэн. Энэ замаар маш хүсчихлээ. Очгүй. Shotgun дээр шүтээ залуу минь. Таалбаруудаа зөрчилтэй явж байгаа. 5 гушуутай явж байгаа би хэлэл хайр сонирхолтой биш үү? Цайтан нар ч бас юу? Бас зарим талаараа хэрэг болоод шүү аа. Байкин дээрээс шот богод бодно гэж байхгүй л та. Хөрхи. Сонголтгүй. Чадвартай л залуу юм. Чимэг байранда. Байранда чимэг. Байранда. Ондгүй. Төвчлээ шүү. Очно. Ингээ мөрөгчөд бас авчдаг байсан юм уу? Хоёр наснаа ч жоохон шүргчэд авчихлаа шүү дээ. Ачааг нь авчих байсан юм бэ шүү дээ. Энийг сайн л мэдж авлаа шүү дээ. Хөө. Осрооч. Болохгүй шүү дээ. Фэлдэж шүү дээ. Чадвар паузлчээ. Бэна. Сайн сайхан юм байна. Анд юу гэдэг нь бүрөө? Ажил дээр. Ажил дээр суугаад байгаа. Тийм ээ. Газараас очиж байгаа. Тийм ээ. Тэгээд. За. Тэгэх. За. Ирж гэнэ үү те? Hey, if you got some time, I'd like for you to come over so we can talk about something. Yeah, for sure. Where you at? I own a little betting shop in Chinatown. Just come around and introduce yourself. My people will be expecting a visit. It's a plan, man. Later. Мен дараалаад бороо. Дараалал бороо гэж шүү дээ. Жизи битээ завгүй байна.
City Quest-ийг хүргээгүйснээр манай энэ удаагийн бичлэгийг үргэлжлүүлж байна. Та бүхэн таалагдчихвэл лайк and subscribe дараарай залуучдаа. Баярлалаа. It's Carl. Now he's a real hero out there. Say, See? We still good. What are you, He's fucking still cool. stupid? Someone's onto us. We need to go back and rethink. I think they was just trying their luck. Mike, I've been trying to contact you. What? Oh man, where are you? Okay, just keep talking. Hey Holmes, Mike's in trouble. Let's bounce. What trouble? Майкид асуудал гарчээ. Man, they taking the Yay shipment and the van, and Mike's still in the back. Well, what we gonna do? Хамаг 3 бороогийн итгэлийг олж авах бол Карли ажил шүү дээ. Come on, we gotta bounce. Alright. Гэлцээ. Гэс очив. Gotta make this Biker Mike явчих та. hasn't got much time on his battery left. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Seagulls and heavy machinery? What is that, a building site or landfill or something? There's a building site door. Худлаа юу гэдэг юм аа. Завлиш очих шаардлагагүй болсон үстэй. Зав энэ дурсгал ба. Hey, just hang in there, Mike. Help is on the way. City Quest begin. Энэ дээр чи яад үлээдээ. Үзүүлэг. Энэ fake гэж нэт. Fake. He says he can hear Huge a bad truck queen. person. He says it's busy like a freight depot or something. Freight? Oh, they must be down at the dock. Get to the docks in Easter Basin. Use the best. Энэ очих газар ч гэсэн. Баатара. Hey, we'll be there in a minute, Mike. Маш болохоор болсон юм да. Зөв бүсвиг. Грантиг яваад. Чусан юм те. Ингээ очиж. Shit, he says they stopped. Then he heard gunfire. He thinks they just shot their way through a security gate. They don't have heavy security at the docks, but they do at the airport's freight depot. To the airport, rápido. Mike can hear aircraft taking off and landing. Hey, don't worry, Mike. We're nearly there. Mike's cell phone battery's running low. There's the gate. And some dead security guards. Okay. Hey, this is the place. Keep your eyes peeled for that van. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag? What the hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hit the transponder and Энэ бас лимузин үнэтэй юм шүү дээ. Сая гэнтхэн сандаа. now we gotta use it to find the van and rescue him. Shit, Бичлэг there гэж. they are. За. The party unwraps. Нийт баашкануудыг зохицуулаад байгаа шүү. Юу байхгүй шүү. Тэгээ. Энэ гараад машинаараа мөрөж зохицуулсан. Окей. Hey man, come on, hurry up. Hurry up. About time, T-Bone. Who the fuck is this? Hey, Нэг босс, нэг гангстрийг. You hear that?
We gotta torch this I'll van flash with coke in it. it. Carl. We ain't torching nada. This is a setback, but doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, he right, man. Let's do it and get the hell out of Hey, here. who the fuck asked you, payaso? This ain't a committee. Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go. Амаа татнавш минь явъя. Зохицуулаад авчлаа да хэдэн баач гэнэ. Бас нэг оттой. Гурван зөвшөлт болчихлоо шүү дээ. Гараад хөвчлөлтийн явсаар болтоосон юм л та. Бас даацтай буудаг хоёр бороо та. Тэр нь хойрцнуудын дэлдэл бууч штэ. Энд гараж руу ороод бүх зөрчил арилна шүү дээ. Тэр нь сайхан юм да. $100 төллөө бүх зөрчил ариллаа. Одоо гараад танихгүй шүү дээ. Дүнсээ буудчихсан цагтаа танихгүй шүү дээ. Тэр сайхан да. Done a couple jobs here and there. Just got into town, huh? Where were you before that? Hey, what is this? Man, just answer the fucking question. Look, man, chill. I've been to Los Santos with my family, all right? Give me his wallet. What? Hey, get over. Quit struggling and concentrate on the road. Here you go, Mike. Carl Johnson, huh? All right, I've seen enough here. Hey, it was a dub in there. Better still. Сантос ирсэн Карл Джонсон салуутай анхудад танилцж байна. Явандаа тэгэл зохицуулна штэ. Өөрийн нүртэл зохицуулна штэ. Итгэхгүй л байгаа ах та. The quest begin нөрөөгөөснээр манай энэ удаагийн бичлэг энэ өрөө өндөрлж байна залуучтай. Манай бичлэг таалагдчих юу лайк and subscribe дараарай. Маш их баярлалаа шүү. Энэ хүрснээр энэ удаагийн бичлэг энэ дүрд өндөрлж байна. Баярлалаа, баяртай. Штэ.